comment okubya ya maiso museke yeah, nebeiro kuba campaign buti erikuwa bali kulonda weekend esoka ne ya chairperson mwene okubanga ye idea no pose chairman w'ekibiina yabanga ye ate ne kuba presidential yena bamuwaire yabanga ye kuba ku olukomera ye yasobola okwogera n'abasobola abanyenza okumwesimba kubabanga bayikiza gene yasigala yenka ye kuba ku lukomera bambona mu busobozi ntina okuba ku olukomera nga olina obusobozi bwo bantu basima busime bakandi omusaada tumuleke akuulita no pose nesente nwazimba ekikomera ekikwetoloire n'abantu bakubona ngero osobola ekani yayira mwami Kigongo oyo yena yabanga yena bamubwinenga yena bamuteekwa ekikomera abe yenka buti waira ku kifo kya muganda wole oyo amuwa kumagiza ati bwe vwamu ati bwe vwamu buti waira ku kya abana babiri owene busoga n'olowere omwala wefo were mukonani mjala magogo ekyo bakireka babanga tubabaire ku magezi otoka ati beiwe vwamu iwe sigalamu buti era ale mikyembo nekizibu ekiriwo n'okwata kinga omuntu okuba nti bwaba speaker era n'abamala yaba second voice kibali kulowooza ati bwekiri tidi wale nawe bwe kikola oba kiri automatic tidi that I don't understand what it is bya munda bye nare but if it was all like that then muzee yere kutopo yanbaireyo Kigongo n'abayo yena muzee n'abayo ngatibona kwa kikai muzee yo noyo kuwano nadira kugenda gender consideration yena tibamuwuliriza ku basoka bamuleka baba nti tubona abazee abasada badada abasada n'omuzee omukyala n'omuzee omukazi yena abeewo nga bayikiza gainanga nolo omukulu mwena akati beiwe leka ku bona bakote mu bifo byeiwe bakote bagemaganeku tuwe dada ali no dada ali bakote mu bifo that would prove NRM is really fair to everybody abakulu abato abakaira and so on ayi batandika okubagana bene na bene ayi ngati bali mu NRM ngero laliko bati yabaire yo ino kubambu ine munongole nitenda aliko ati yabaire yo ino asana aveyo ayi ngalikobera kuono yera bila balaba bili ntibona babaire yo ino awo abawaliwo okwekubira then secondly titwanyenze ino bateta mu bya tribe nti region eno balikoba bino okay kyo kiri mu amakulu kinzo ba mu amakulu kubanga mpigaro ni excellence yakoye le mugana ati wevayo ko badachi bona ati abali wangu bino bali kuseke muri mu banu ba yena yakibwene nga kinzo leta mu obuzibu awo yakati wevayo ko ya alinga ensonga dininga mwino ati national level is patriotic yale ndense kujibona mungeri so mpigaro abantu ne balinga bakati ayibusogero ne bizibu ebinje ino aya ate omuntu abaira asobola okwogera kuku ngabona abonene mwesi nayo nti Moses ali wairenga tasobola kwogera alisa awandiika akoba ati oluguudo lw'okukikairo olwo mululinge mukuku mbolo ne kukimukola kuku nife no wano eri obuguudo muno muna batamaki ngainga oyo leto nabe kadaga muna ya forcing nganti babukoleku bintu byakola wano bingi kagano ife nga busoga aliko bati busoga bali kwegaita wala babenga batwale obusoga yes tuna tunensonga kuba ati tunaba tuwoire tubatuwoire is a fact ezaja kutogerera wanani gwobona kayimwe nali masoro kogera busoga ndaga kuwono bakuwona person bala DC yole spokesman nani wa president Kirunda Faru nibo bogera babonanga bana batudiri meno tuyale kali wait ayo nabaire nga nibo awandika buwandika his excellence amulinga mu yako bati so abasoga babanga tubali kuleta as a tribe kubona area bobo yenze busoga unity peace and prosperity buotola mu nani mikyakadaga imwekweze no botwere mu busogo bugitwere tusawundi gosobola kwati wejayo ni president namulirisa oyo tubatu kusindika muntu wundi aje atogerere which is not tazida ukolo de na kitundu kye so nze nalisabye nti kuba mpigano byavire muki mu kusosola mu erebize mu delegates okay mu delegates nani yo conference yo nani yo kulonda okwo nandisaba abantu babe objective bamane ikisana bale kulinga ko ekyo kuba olaba speaker oli ali speaker yaba ko ekyo era no wali speaker balonde ba breaking that norm nti kuba oli ali speaker yamala yaba second voice ya person balonde omuntu ngai balinze mu nsonga edo na dali nsonga da ifuda busoga if they don't do that then busoga banabanga tufuba tulezinze kuma pya busoga ya Uganda but remember Uganda we twafuna independence the first president was Kabaka
The Prime Minister was Obote. The Vice President was who? Was Musoga. Nadiope. Musoga has been at the forefront. Twakati ba Vice President those are babiri basatu. Kaziwe was once a Vice President. He didn't have any speakers. I think it was 3. And Kaziwe was Nadiope. Yali. Yes. Kadaga is going to be. Yeah. If at all we cabinet era kwajaba. So twaneze tuvenga tubana tubusogera era botola busoga police wa Uganda boli kwerimba retirement position. Botola busoga police wa Uganda boli kwerimba bote yali wano walikuwa. I mean yali wano busoga yali abugadefu. Kodi ma Uganda yali Museveni yali onama. Kitiyerera. So you cannot rule out. Joko yali asula muno. Yali muno. Mau yali muno. Mau yali muno. Tosobola kutola busogera mu equation yaki. Chili kuba tere bukedi anachiri yone terimu erimu ayi busoga iziki ntera bana abakoze balonda through nani ingeri de bakoledo edokuleta uko tibanje batategera banjire banje abajja okujja omunga tibamanike nga bajja kulonda inga bako sasenda and so on ayi munachikola ayi munaba busoga mu gitaire outside and tuwita kutambula bulungi mwena arema